Da kejinkmen kebakrau, uling do saat ke NIAM ba Shillong, Most Reverend Archbishop Victor Lingdo Didi. Ulapan pendapat ba hakajan mit katsan Tarik rempang, ya kejing penkentang Bishop Episcopal Ordination, ya Reverend Phadar Laloo, hakalai pau Tarik Lber hajar arpusan. Hakini kesini bakrau bat bakentang, enwan shimbenta da Nuncio Archbishop Leo Girelli, Ambassador of Vatican in India, nongkit ketin ke Vatican ha India. Archbishop Victor Lingdo ulaya thuru bungut ki Archbishop bat ki Bishop na ki jilla kadong lammi ngi kari India kin poi haslong ban shembenta ha kani ke jing penkentang ya Bishop ya Phadar Laloo. Ulakan tu ki pai riunget Catholic ban bu ki jing duai bakerpang nagabenta Reverend Phadar Laloo bat nagabenta ka lai pau Tarik Lber kasngi bakrau bat bakentang nagabenta ka jilla NIAM ba Shillong. Ha ki Lingdo ki father, ki sister, ki brother, ki patre, ki archdiocese Shalom, berawai. Ringkat pada pi baro, ki parabanget, ki long pa, ki long kemi, ki kon samla. Kini ki long kacing pentep bakam kungsan, kata kalong, ansadon kacing penkentang Bishop Mai, ha kalai pau Tarik, ubenai march arajar arpusan. Ya Phadar Laloo, uban long auxiliary bishop John Shillong Archdiocese. Nama kata dekat cikar pa di pi barokalong, dongin pelong kacing duai bakarpang, insapha shapi, kacing duai masapen krek, naga benta kani kacing job, ia kani kasi krau, kacing penkentang bishop, hangi po Calvary, kacadar parishami. Kawai pat kalong kacing karpat ipi kalong dongin long ki badwai baki ki bro ki long ki bajop nakabenta ka borom chu play ka borom chu ai sai seshani ni songu yo play nakabenta ka chu ai yaw ni o osani bishop wala shajet Laloo ni twai bakit bok obren ka khu yamu bad ka ai sai seshani ba kawai bad kani long kacing Petep ipi bara, dong ini ateli lang kawai, hakacing duai, makacing penkre, ya kani kasih bakrau, jong ka ai sai sejani bara kawai. Hakani kasih bakrau, Nuncio Leopoldo Jerani, nomik mat upop, hakari India, bad akan Nepal, sadon lang. Bad shipenta kani kacing NIAM bakrau kacami. Kumjuru ki wei ki Archbishop but Bishop John ka North East India but way Rupijaka Mamajan in one shimbentalang Hagani Kasikrao a Chikpenkantang Bishop Yauf Phadar Laloo. A Sudan Bodroki way killing Dr. Miam, but one Kwake diocese John ka North East India. Blame Kaku, Yakani Kasikrao Johnny Kublai.